twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza icyumweru cyiza kuri mwe wese abakunzi ba Eugene Official aho mudukurikiye muherereye. Tubahaye ikaze rero muri aya makuru yacu yo kuri tariki ya 3 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026 aho tugiye kubagezaho amakuru agezweho. Hanyuma rero bimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru tugiye kubagezaho, tukatugiye kubagezaho inkuru twamaze kuba tumenya igaragaza akayabo k'amafaranga uwitwa Donald Trump yahawe kugira ngo afatire ibihano uyu mugabo Joseph Kabila. Navuga ko ni nk'ikiguzi gikomeye cyane uwitwa Tshisekedi yamaze kuba ashora kuri Donald Trump cyangwa se kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikubitana n'ibibazo bikomeye cyane uyu mugabo Donald Trump arimo bigendanye n'ibura ry'ifaranga cyangwa se n'ingengo y'imari yamubanye nke nyuma yuko yijanditse mu mirwano cyangwa se ari mu rugamba n'igihugu cya Iran. Aya mafaranga rero irije ryose umugabo ntago agomba kurisubiza inyuma. Kwikubitiriro twamaze kumenya akayabo k'amafaranga yamaze guhabwa kugira ngo abe yafatira ibihano uyu mugabo Joseph Kabila. Ni mu gihe kandi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo ari gutegura akayabo k'amafaranga bagakubita witwa Donald Trump, ni nako kandi bakomeje kugenda bategura icyitwa imyigaragambyo. Iyo myigaragambyo iri gutegurwa cyangwa se ibikorwa biri gutegurwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaba ari imyigaragambyo ngo isaba ko habaho referendum cyangwa se hakorwa referendum. Nta kintu bisobanuye no kugira ngo bahindure itegeko nshinga kugira ngo uwitwa Tshisekedi abe yakongera kwiyamamaza kugira ngo abe yaba umukuru w'igihugu n'ubundi cyangwa se afate indi manda. Ibiro nabyo biri gutegurwa, urumva ko amafaranga y'iki gihugu arimo kujya muri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turaza gusimbukira hano mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu ntago byoroshye mw'abantu mwe. Hari inkuru itugezeho nonaha muri iki gitondo igaragaza ko ubu tuvugana abasirikare bafite iyi passport zisanzwe nyine ubwo batahawe n'igisirikare. Abangaba ngo bari gufatwa, bari gufungwa, bari gushyirira donc baraza gushyira muri gereza. Ese byifashe bite? Ibi byo turaza kubigarukaho, nabyo turaza kubivugaho. Ni mu gihe kandi turaza kugaruka ku yindi nkuru ikomeye cyane igaragaza ko hari abasirikare benshi bari kurundwa n'ubundi ku mbibi z'u Rwanda. Aba rero hakaba arimo none nabo wa mutwe witwa ngo ni P5 Kayumba Nyamwasa, tutibagiwe ndetse n'abarwanyi ba FDLR bamwe bahoze muri wa mutwe bita ngo ni FRN. Rero ngo batangiye kugenda bikusanyiriza hano ku mupaka cyangwa se ku mbibi z'u Rwanda, aho bari kumanukana n'ibikoresho karahabutaka birimo intwaro zo mu bwoko bwa drone, za drone z'ubwiyahuzi bita ngo ni kamikazi. Aya makuru nayo arimo kugenda atugeraho, turaje tugende tuyagarukaho. Hanyuma kandi muri iki kiganiro cyacu turaza kubabwira muri Uvira cyangwa se hano muri Uvira naho turaza kubabwira ko naho hari amakuru tubazane masha aturuka hano muri Uvira bidakweho, kandi ko turi buze kugaruka hano muri za Minembwe aho rero imvura y'amakompora ariyo igaragara ahangaha rero kuko habaye kuraswa bikomeye cyane na za drone zo bwoko bwa kamikazi bikozwe n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'abarundi. Turaza kugaruka none kandi mu gace karamukemo imirwano hano muri Kivu y'Amajyepfo ahantu bita muri Kabare. Urugamba rumeze nabi, imirwano, hari icyitwa za Nyamugigima, isasu rimwe riravuza ubuhuha. Ndagira ngo nkubwire ko rwose ayo yose ari mu makuru tugiye kugenda tubagezaho muri iki gitondo cyo ku munsi wo ku cyumweru itariki 3 z'ukwezi rero kwa gatanu umwaka wa 2026. Hanyuma rero nawe wagira uruhare muri iki kiganiro. Wagira uruhare rero gute muri iki kiganiro? Nta kindi urasabwa kunyemerera ugakanda kuri like, ugakora like rwose kuri iyi nkuru. Tukwibukije rwose wakora kuri like, ariko nanone wanakumva ko biri ngombwa rwose ko udufatikanya kwagura umuyoboro ukaba wasangiza n'abantu cyangwa se wabasharingaho iyi nkuru kugira ngo bayumve. Nibamara kuyumva urumva ko ni n'amakuru akomera bo basangije, hanyuma ariko biraza gutuma nabo bayifollowinga cyangwa se badutangira kudukurikirana, hanyuma ubundi dukomeze kugenda twagura umuyoboro muri ubwo buryo. Reka dutumikira badutumye ni Primo Health Infinity, hanyuma duhite tugaruka n'amakuru yacu mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia.
Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, hanyuma rero bakunzi ba Eugene Official ni mutwemerere amakuru yacu tuyinjiremo mu buryo burambuye. Ubwo nizere ko mwese mwamaze kuba mukora like kuri iki kiganiro, abandi mwamaze gusharinga, hanyuma n'abatarasubscribinga kandi mwamaze kuba mugenda mubikora. Hanyuma mbere yuko mujya no mu bikorwa byanyu byo kuri uyu munsi abagiye kujya gusenga, ni munyemerere tubanze turebe ese biramutse byifashe bite muri aka karere k'ibiyaga bigari. Inkuru tugiye guheraho ni inkuru ivuga ko ngo hamaze kumenyekana amafaranga Donald Trump yahawe na Tshisekedi kugira ngo mu by'ukuri afatire ibihano uyu mugabo Joseph Kabila. Muri iki kiganiro sasa cyangwa se muri iyi nkuru ntabwo ari inkuru ngiye kugarukaho nyine kuko already tayari twamaze kuba twakira mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone n'ubundi kugira ngo twinjirane muri iki kiganiro. Mikoro ya mbere muri make ni Fighter, mikoro ya kabiri ubutuvugana irabarizwaho umuvandimwe Vincent. Reka tubanze tumuhe umwanya cyangwa se tumuhe ikaze mbere yuko n'ubundi twinjira mu kiganiro. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Fighter. Urakomeye? Ya ikaze muri iki kiganiro cyo muri iki gitondo. Murakoze cyane ikaze umwanda rwatuye. Bise hanyuma no twinjire muri iyi nkuru, ni inkuru imaze kutugeraho. Ntekereza ko turi mu bambere mu breakinze iyi nkuru cyangwa se akaba nta nundi urayi breaking ari twe bambere. Ni inkuru ivuga ko rwose amakuru tumaze kugwaho yibanga amaze kugaragaza rwose akayabo k'amafaranga witwa Tshisekedi yahaye Donald Trump kugira ngo abe yafatira mu by'ukuri Tshisekedi yahaye Trump kugira ngo babe bafatira mugenzi we Joseph Kabila ibihano. Donald Trump rero nawe nk'umuntu ukeneye amafaranga, twanabonye ko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo kugenda avuga ati ingengo y'imari y'igisirikare bayongere bigendanye n'urugamba arimo kurwana. Arabona ko ari make, bivuze ngo akeneye amafaranga, ntabwo agombaga kuyasubiza inyuma n'iki byose n'ibindi bibazo byo mu buzima busanzwe nk'umushoramari. Amakuru ava ko ngo yaba yarapfunyikiwe cyangwa se arahaye igifurumba cy'amafaranga. Aya mafaranga byifashe bite iby'iyi nkuru Vincent? Nibyo ni amakuru twabonye nyuma y'uko Kabila Joseph Kabange ahawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Ari no kugifata gishinzwe imari ububanyi n'amahanga, ariko yerutse kumufata igihano cy'umushinga guteza imvururu ndetse n'akaduruvayo mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru rero yagaragaye nuko ubutegetsi bwa Trump nyuma y'uko buhawe amabuye n'igihugu, Trump nawe yagenewe amafaranga ku giti cyiwe ndetse n'abamuri hafi. Aho Tshisekedi bivuga yuko yamugeneye $350 z'amadolari. Yego. Kugira ngo afatire ibihano Joseph Kabila nyine amushinja ibyaha byo gukorana na ASM 23 nk'uko byatangajwe. Radiyo y'Abafaransa nayo yagaragaje yuko Trump n'ubuyobozi bwe ari bwo ba mbere ku isi bamunzwe na ruswa. Urumva rero biraza bisanga ibyo bindi nyine by'uko yanahawe akayabo k'ayo mafaranga kugira ngo bemere gushyira mu bikorwa ibyifuzo bya Kinshasa. Bivuze ngo miliyoni ubwo ni nangahe mu manyarwanda? Ntabwo abarika. Ntabwo byapfa kubarika, byasabika ikiratirisi n'ishobora gusandara. Ntabwo byabarika rwose, $350 z'amadolari ni menshi cyane. Vince, ubu twavuga ko aya mafaranga uyu mugabo yaba yamaze gucakira cyangwa se yahawe
ibi buriya twavuga ko babiganiyeho n'igihugu cyangwa buriya ni amafaranga naye ku giti cye ntabwo ari ayahaye igihugu, naye ku giti cye. naye ku giti cye. Igihugu cye cyahawe amabuye y'agaciro. Birababaje cyane. None vise ubu tuvugana rero uyu mugabo yafashe ibihano, twabonye Joseph Kabila bavuga ko bagomba kwifashisha abanyamategeko kugira ngo barebe ko ibi bihano byavaho. Urabona bifite nka kangahe ku ijana kugira ngo bibe ibi bihano abe yatsinda urubanza, ubwo ndavuga Joseph Kabila, ibi bihano bibe byavaho? Ubwacyo ntabwo bishoboka kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo zifashe ibyemezo bifitanye isano n'umutekano cya diplomasi, nubwo wakitabaza inkiko zabo ntabwo zishobora kubikuraho n'ubundi. Ibyemejwe mu rwego rwa diplomasi cyangwa mu rwego rw'umutekano, inkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubundi zirabyemeza. Aha, nguko rero ngayo, ayo ni amafaranga menshi rwose yamaze guhabwa gupfumbatizwa uwitwa Donald Trump. Vise ariko hari amakuru kugenda anavugwa ko nari bamwe mu masesenguzi numvisha asesengura akava ko ibi bintu bishobora kuba ari n'agakino kari hagati y'abagabo ko ari batatu, ndetse ngo bishoboka cyane kuba Trump, yaba Trump, Gisekedi ndetse na Joseph Kabila bashobora kuba ngo ibi bintu babiziranyeho n'ubundi bigendanye nuko n'ubundi ugiye gusesengura urasanga donc ari ibintu bitari gusobanuka neza. Abo ni abanyarwenya, ntabwo ari byo, kuko ntabwo wasezerana n'umuntu w'umwanzi wawe ngo mujye gukora ikibi. Ntabwo Gisekedi yakumvikana na Kabila ngo bakorere nabi Kongo, kandi ntabwo wafata inkiko ngo ukatire umuntu urwo gupfa mwarasezeranye ibintu runaka. Abo ntabwo ari abakomediye bavuga, ntabwo ibyo bavuga ariko biri, kuko iyo ukatiye umuntu urwo gupfa burya biba bivuga ko isaha ku isaha wamubona wese yanamugirira nabi. Aha, nguko rero iyo ni inkuru rwose yari tugezeho muri iki gitondo, tuba tugomba kugenda tubreakinga cyangwa se duha abakunzi bacu kugira ngo nabo bumve uko ibintu biramutse byifashe. Ayo ni amakuru rero aramutse ari kuvugwa cyangwa se agezwe mu binyamakuru bigiye bitandukanye, yaba ibyanditse, urumva ko bavuze ko rwose uyu mugabo cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu Trump rwose ari wa mbere mu kugira ute mu guhekenya icyitwa ruswa. Reka tubanze rero mbere uko tujya no mu bindi byinshi cyane. Mu Burundi dufite amakuru menshi cyane, ariko first of all abadukurikiye mwatwemerera tukabanza twareba mu bice bigiye bitandukanye no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo uko biramutse byifashe ku bigendanye n'imirwano. Inkuru ngira ngo duhero Vincent, ni inkuru ivuga ko muri za Kabare, muri teritwari ya Kabare, ubwo ni muri Kivu y'Amajyepfo, mu birometero bike cyane, bitari byinshi cyane rwose n'umujyi wa Bukavu, ndetse nanavuga ko bitari na byinshi cyane n'umujyi wa Goma, ngo haramuke imirwano imeze nabi, urugamba rumeze nabi. Vincent, ibyo mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo urugamba rumeze nabi. Yego, urugamba rumeze nabi nko muri Kabare, urugamba rwose ubona yuko rwakaze guhera mu gitondo mu bice bitandukanye, hagati bita Rwiro, hagati bita Rwiro hafi n'aho bita Katana. Urwara no guhera mu masaha ya za mu gitondo byari bimeze nabi, yaba none ku cyumweru cyo kuwa gatandatu kwaguko imirwano wabonaga yuko guhera kuwa gatanu bari mu cyumweru bari barimo bafite ubwoba, bita mu masare bari barimo cyane. Hano Rwiro hari n'akabido kagaragaye abana b'abanyeshuri bari kwepakwepa mu ntebe baryama hasi kubera bombe zavuzaga uruhumba. Bombe zavuzaga ubuhuha bigatuma abana baryama munsi y'intebe by'amashuri. Ku bigo by'amashuri abarimu nabo ubona bahiye ubwoba ku buryo bukomeye. Imirwano n'ubundi hagati ya AFC M23 rero n'itsinda rya Wazalendo, cyane cyane niba Wazalendo bari muri pari mukozi byega bavayo ukabona baraje. Ubundi urebye ukuntu urugamba rumeze rwa AFC M23 ubona yuko urugamba rukomeye, kuko ejo ari twaganira ko none kimwe kindi kiri buriya M23 ntabwo irarenga kimwe cya kabiri cy'igiti ifite, kuko aho leta ifite ntangana nawe intajya kuruta aho M23 aho ifite. Ubwo
ubwo uravuga muri Kabare ariko muri teritwari ya Kabare oya bikose nore kibundo tunasubikije aho M23 ifite niho hato kuhokisha saba afite kuhokisha tubiki izi ntara zone yaba Kivu amajyepfo ndetse na Kivu amajyaruguru byombi biteranyije leta y'igiti hanini bivuga yuko rero intambara izakomera kubera ko leta igifite ahantu hanini si kubura ino mijyi ndende cyangwa kubura ibirombe by'amabuye y'agaciro leta iracyafite hanini kuko nka Shabunda yonyine ifite kilometero kari 20,000 urumva ni 1/3 cy'intara ya Kivu y'amajyaruguru washyiraho apande gace ka Rubero washyiraho na Butembo urumva aho uri guhateraniza haraza kungana n'intara ya Kivu y'amajyaruguru ugashyiraho na Kawubira ndetse ugashyiraho n'ibice bya muri Piri muri Baraka n'ahandi ugasanga leta ifite 1/2 kirengaho gatoya k'izi ntara zose. Ibi bise ntibyaba bishatse kugaragaza ko Kinshasa yaba igifite n'ubundi aho kuba yategura urugamba rwo kuba yakwisubiza ibi bice navuga ngo ubu tuvugana biri kugenzurwa na M23 nge numvaga rwose ko bishoboka cyane ko aho Kinshasa ibyo kuba idafite n'imipaka ikora kuri ku Rwanda cyangwa kuri Uganda ariko iracyafite akora ku mupaka wa Tanzania akora ku Burundi ku buryo gutera mu bice birimo M23 kandi akaba yahisubiza biratoka ubwo rero navuga ko nubwo twagiye tuvuba abantu benshi bavate naho M23 imaze gufata harahagije ishaka yakatira aho ngaho iki ni ikimenyetso kigaragaza ko iba gifite akazi ko gukora nubwo ubona ko no kuba babasha kumanaginga neza ku umutekano kuwuzuza neza 100% mu bice bari gukontorora bigoye ariko urumva ko bagifite n'ahandi hantu n'ubundi bagomba kugira ute kwa baripera biragoye cyane urugamba rugizwe bitewe n'uko ubona ibihugu bikomeye byabaye n'intambara M23 uvuga yuko zakwiyongera n'ahandi bafite kuhakontorora byarabananiye nabyo ku buryo buri gufatika yagorana ugiye kubyemeza waba urebye hasi cyane nanone vise andi makuru ari kugenda atugeraho ni amakuru n'ubundi agaragaza ko usibye iyi mirwano iri muri Kabare no mu yindi ntara cyangwa se n'ahantu mu yindi teritwari byegeranye ni teritwari ya Karehe naho haravugwa imirwano muri make nava ko muri Kivu y'amajyepfo urugamba rukomeje kugenda ruba imberenge rukomeje kugenda rukomera ubu tuvugana urugamba rwo ruri muri Karehe rwo rwifashe rute muri iki gitondo urugamba rumeze nabi kuko mu bice byinshi bya Karehe aho bita Kagize aho bita za Mudata urugamba ubona ko rukomera hagati ya M23 ndetse n'abazanye n'ubwo muri parike ya Kazibiega yego rero ko gatandatu none cy'irero naho hazindutse n'ibindi urugamba rukaze ku buryo abaturage bitewe no kuva mu bwabo ngo kubera induru ndetse n'urusaku rw'amagombe n'amasasu byumvikanye mu bice bya Kazibiega muri gurupe ya Mudaka ubu tuvugana M23 ihanganye na Wazalendo ndetse na FARDC bari biri kumwe kuko Kazibiega ntabwo ari Wazalendo n'ibindi n'ababantu ba FARDC n'ubundi barimo bifatikanya na Wazalendo urugamba ntago hari umuntu tugana kambwira urugamba rwa hano sinzi ko ruzarangira ariko ubanza intambara yo muri Kongo itazarangira pe kurangira biragoye uko urumva Kinshasa ntabwo bashaka kugira ngo habaho ibiganiro amahoro abe cyangwa se bagarura amahoro rwose ibiganiro bigende neza bitsura amahoro aho kugira baganira ibintu babishyire mu bikorwa ahubwo babibereye mu kintu bita urugamba bari kurwana birero biragaragaza rwose ko ahangaha bishoboka ko bizateza donc ntambaro muri aka karere ishobora kuzatinda rwose ishobora kuzagorana cyane ku buryo bugiye butandukanye bise usibye rero hano muri utwo turere cyangwa se muri teritwari turimo kugenda tugarukaho muri Minembwe naho ni muri Kivu y'amajyepfo andi makuru ari kutugeraho ngo nuko ngo hari imvura y'amakompora FARDC ngo iri kuharasa bikomeye cyane
n'ubundi nanone yifashe za ndege z'ubwiyahuzi bita ngo ni kamikazi. Ndagira ngo ibi nabyo tubigarukeho kuko ndabona na Lawrence Kanyuka nawe yabigarutseho mu tangazo yashyize hanze. Nibyo ari itangazo ryasohowe na Lawrence Kanyuka ejo ku wa gatandatu wacuze ku mugoroba, agaragaza yuko ubutegetsi bwa Kenya bukomeje kubagabaho ibitero ku buryo bukomeye. Yego, iri tangazo yasohoye rero yerekanye yuko mu bice byinshi bituwe n'abaturage kandi benshi, ubutegetsi bwa Kenya n'ubundi bukoresha kuri kamikazi bwongeye kubarasa ku buryo bukomeye. Agaragaza yuko mu ijoro ryo ku itariki ya mbere bucya ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatanu 2026 hagati ya saa 4 na saa 9 n'igice z'amanywa, ingabo zirwana ku butegetsi bwa Kenya n'ibindi bya Kenya ndabwira abarundi, Tanzania, Angola, Uganda ndetse n'indi mitwe itandukanye yo muri Afurika n'imbonerakure, uko bagabye ibitero bikomeye bifashishije drone kamikazi mu gihugu n'abaturage cyane nta rugezi. Akaba ari muri mirongo y'uko yabigaragaje ndetse n'imyambaro zayo. Bino bitero byahitanye abaturage benshi, bikomeretsa benshi, abandi bava mu byabo, imitungo yabo irangirika ku buryo bukomeye nk'uko abigaragaza. Agaragaza yuko n'ubundi ku itariki ebyiri mu masaha 10 n'ubundi zuzuye ingabo n'ubundi zitwara ku butegetsi bwa Kinshasa zongeye kugaba ibitero bikomeye cyane muri karitsiye ya Nyamugari, Kivoka, Rutare, Kungutu, Kaboneka, Rubiri na Mutara. Akaba ari muri teritwari ya Paru n'ubundi bafite drone kamikazi, ariko iyo nifashishije ibitero byo ku butaka bakoreshejwe intwaro ziremereye nk'uko bigaragaza. Avuga yuko n'ubundi hano muri Paru ibitero byahitanye abaturage benshi, bikomeretsa benshi, amazu menshi arasenyuka, imitungo yabo irangirika, abandi benshi bava mu byabo. Yuko yabigaragaje bavuga yuko n'ubundi ubwicanyi bukomeje kuba, bazakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo barinde abaturage gukora ibyabo. Aha ni imirwano rero n'ubundi dukomeje kugenda tubona rwose ikomeje kugenda yizironda cyangwa se igaruka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dusimbukiye mu gihugu cy'u Burundi gato rero mbere uko tugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Vincent hari amakuru atugera avuga ko ngo abasirikare bafite pasiporo zisanzwe bari gufungwa. Kumva pasiporo zisanzwe rero babona pasiporo zitari za gisirikare bimeze bite? Bahabwa n'igisirikare nyine ubwo ni pasiporo de service izihabwa abayobozi cyangwa abagiye mu butumwa bwa leta. Ubwo muri make ni iy'umuturage usanzwe, donc iyo umuntu ku giti cye ikaba niho bitandukanira. Aha ngaho tugeze iyo nkuru tubwire rero uko byifashe. N'abasirikare bari gufungwa nyine batanganywe pasiporo zisanzwe, cyane cyane n'abagiye muri Somalia ndetse n'abagiye muri Central Africa. Iyo birangiye pasiporo barafite baraza bajya muri PAFE. PAFE ni ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka muri Repubulika y'u Burundi. Baragenda bakajya gufata pasiporo, bahagera noneho bakababwira ati muze kuza kuzireba. Bajya kuzireba rero bamara kugera mu maboko y'abashinzwe abinjira n'abasohoka, inzego z'iperereza rw'Uburundi zigafata muri yombi bazira yuko baratunga pasiporo, kuko abenshi nizo bagiye bakoresha bahunga mu bihe bitandukanye, kubera yuko ufite pasiporo bisanzwe ubunga biba byoroshye birenze kuba waba ufite pasiporo de serivisi. Pasiporo de serivisi bakuza mu byo ukora, niba uri umusirikare yabyanditsemo, niba uri umusivili yabyanditsemo. Hariya rero abenshi bari bagitunze bari kujya muri PAFE gufata ibyatsi bagahita bafatwa, nk'uko byagiye bigaragazwa n'abantu batandukanye muri iki gihugu. Ngo bari kuba bagiye muri PAFE, ahita PAFE muri biro by'imiturage, mu biro bya migarasiyo, bagahita babanyata bagashyira muri gereza mu mvuto. Ndabita bafunga rwose, amaze gufatwa benshi batandukanye nk'uko byagiye bigaragaza. Yes, hanyuma rero tukomereze n'ahandi tujye no mu yandi makuru. Tugaruke hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tubanze tugaruke kuri inkuru ivuga ko Perezida Kagame cyangwa se His Excellency Paul Kagame
arajya muri Tanzania. Tubanze turebe iby'uru ruzinduko rwa His Excellency Paul Kagame hano mu gihugu cya Tanzania. Rwifashe rute Vincent urugendo rwa His Excellency Paul Kagame mu gihugu cya Tanzania? Ibyo ni byatangajwe na Perezidanse ya Tanzania ivuga yuko uyu munsi bari buze kwakira Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Yego. Aho arakirwa mu biro bwa Perezida Samia Suluhu baganire ku bintu bitandukanye. Ubu ubusanzwe hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na Tanzania basanzwe bafitanye umubano wihariye. Cyane mu byerekeranye n'ubucuruzi, mu byerekeranye n'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Rero Perezida Paul Kagame agiye muri Tanzania n'ubundi mu gihe umutekano w'akarere utameze neza. Abizi ko havuzwe yuko Tanzania ishobora kuba igiye kwifatanya n'Uburundi gutera u Rwanda. Nabyo rero urumva ko kuba perezida yajya muri iyi minsi umubano wari umeze nk'aho utameze neza, hari ubutumwa bitanga. Bamwe ariko baranagaragaza yuko Perezida Kagame ashobora kuba yagiye kureba Samia Suluhu nk'inshuti ya Evariste Ndayishimiye kugira ngo abe yamufasha guhosha amakimbirane ari hagati y'u Rwanda ndetse n'Uburundi. Aha, ubwo turaza kumenya byinshi mu biri buze kuba bikubiye mu kiganiro kiri buze kuba gihuza perezida w'iki gihugu cya Tanzania, ndavuga rero Samia Suluhu Hassan na His Excellency Paul Kagame. Turaza kumenya uko biraza kuba byifashe. Reka rero tugaruke n'ubundi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko ngo mu by'ukuri RDC imyiteguro yo gukora referendum ngo mu by'ukuri barebe ko hahinduka itegeko nshinga, babe bahindura rwose ku bigendanye no kureba ukuntu mu by'ukuri His Excellency cyangwa se Excellence Tshisekedi Tshilombo yakongera kwiyamamaza. Uwo mushinga ngo bawugeze kuri Vincent? Umushinga kure byo nk'uko twagiye tubona abagize inteko ishinga amategeko ya Kongo babitangaza. Ndagaragaza yuko nyine abashinzwe ubutegetsi bwa Tshisekedi bageze ku mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga kandi no gutegura amatora ya referendum. Aho ubundi ishyaka rya EDF ryagaragaje yuko bifuza ko itegeko nshinga ryahinduka cyane cyane ku mibare y'izo manda. Aho manda ubundi zari zemewe za leta, ariko ubu ngubu Tshisekedi akaba yifuza manda ya gatatu kugira ngo abone umwanya uhagije wo gukemura ibibazo igihugu gifite. Uwo bita Dr Paul Gaspard Ngondakol wateguye umushinga agaragaza ko itegeko nshinga rya Demokarasi ya Kongo rikwiye kuvugururwa ko ryemejwe mu gihe cy'inzibacyuho, nyamara ngo ubu byarahindutse kuko igihugu kiyobowe na perezida watowe. Ya politiki irasobanura ko hari irasobanutse mu itegeko nshinga ritanzweho cyane cyane byerekeye ku matora, bityo ko igihe kigeze ngo abaturage batore basaba ko bivugururwa mu rwego rwo kwirinda impaka nk'uko yabivuze. akavuga yuko ibyo byose rero byakorwa mu buryo bwiza. Kuba mirongo itatu rero Mata 2026 nibwo inteko ishinga amategeko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriye no gutinda isaba komisiyo yayo ishinzwe politiki, imiyoborere n'amategeko gusesengura mu buryo bwimbitse mbere y'uko utorwa. Utorwa no gutegeka rero ntabwo kwitanga ikuku uyoboye ishyaka Ambone yavuze yuko umushinga wa Kamarampaka ugamije kwita demokarasi mu nyungu za perezida Tshisekedi n'ihuriro imyitakire. Yego. Tshisekedi akavuga yuko we abona bidakwiye. Aravuga ati byose bigaragaza ko hari gutegurwa ikurwa ry'itegeko nshinga hagamijwe guha perezida Tshisekedi manda ya gatatu. Ati twite na gato rero ati demokarasi n'aho washingiwe ku mishyikirano ati arwanirwa. Arabatisabye abaharanira demokarasi bose kugira ngo tubungabunga iyubahirizwa ry'itegeko nshinga. Ati kuko niwo mutungo usigaranye nk'uko yabigaragaje umuvugizi w'ururamuka ry'imitwe ya politiki bwarimo n'ubutegetsi bwa Tshisekedi President nawe yatangaje ko itegeko nshinga rya Repubulika ya Kongo cyane cyane ingingo yaryo iteganya ko umukuru w'igihugu atagomba kurenza manda ebyiri, ko bitagomba gukorwaho, ariko Kenga akagaragaza ko kugerageza kubona itegeko nshinga hifashishijwe inteko bisaba ko ari ugutora
ari ugutatira ibyago igihugu kitari mu buryo n'ibyifuzo by'abanyekongo nk'uko babigaragaza. Tshisekedi rero akavuga yuko iri tegeko nshinga ntacyo rifasha igihugu ntacyo rigiye mu bibazo bikomeye, akaba yuko ngo yavuze ko ngo ntacyo ngo bigize hari ahantu kugera ukavuga rwose ntibyumvikane niba uri kumira amagambo sinzi, ngo yavuze ko ngo iryo tegeko ngo yavuze ko ntacyo muri iyi minsi bifasha Kongo mu gihe iri mu bibazo by'intambara ngo byatoye 2006 ko atari ibyabo nabyo byagaragajwe n'abaparuku ndetse n'abandi ko rikwiye guhinduka no mu gihugu kugira ngo igihugu kibashe gutera imbere mu buryo ubwo ari bwo bwose, hari umutekano ndetse n'iterambere. aha ndumva rwose ibintu bitoroshye n'aka na gato uko byaba kose. Gisekedi arashaka rwose indi manda kandi ukabona ko ayikeneye ku ngufu. Hanyuma vise tukiri kuri iyi nkuru nanone binaravugwa ko yewe ngo ishyaka rya UDPS ngo ryatumijeho imyigaragambyo tariki 4 z'ukwezi kwa gatanu 2026, ubwo ni ku munsi w'ejo. Iyi myigaragambyo bateguje iteye ite, ihagaze ite, byifashe bite? Nicyo bise urugendo rugamije gushimira Perezida Donald Trump kubera yuko ngo yafatiye ibihano Joseph Kabila wo muri AFC 23 nkuko babyanditse. Yego urugendo rwo gushyigikira Felix Tshisekedi ati ndetse no gushimira leta y'Amerika bagaragaza ko rero urugendo rwahera kuri Boulevard Triomphal aho bita Palais du Peuple. Inyuma rero baje gutanga n'ibaruwa kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gushimira ubuyobozi bwa Trump ndetse n'ubutegetsi bwa Amerika muri rusange. Ntabwo bari gusobanukirwa ko hari amafaranga yatanzwe bakagombye kuba agiye kuzakoreshwa kuri bo, ubu yamaze gucakirwuzwa uwitwa Donald Trump. Nasobanukirwa iki? Ntabwo bazi ko kugira icyo gikorwa gikorwe hari ibifaranga byahatikiriye. Nibabiyoboye baba babizi nuko baba batabivuga kuko babona nibabivuga nyine barabikize hanze, ariko ntabwo baba babiyoboye kuko ishyaka burya riba rikorerwamo byinshi. Abayobozi bakuru babo ibyo baba bategura bose baba babiziranyeho, baba babizi nuko batabishyira hanze. Aha vise ngaho rero tugezeho update mbere yuko tukurekura tugakomeza n'andi makuru. Katorenda muri Iran ndetse na za Iraq na za Ukraine yavuga yuko imishyikirano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran yakomeje kwanga. Trump akagerageza kurwana uburyo bwose bushoboka kuko iminsi 60 yari asiye kuba arangije intambara yamurangiranye, ariko kugerageza rero kugaragaza yuko intambara yarangiye ariko mu buryo kugira ngo atagira ikibazo, cyane ko inteko n'amategeko itabimwemerera ko iminsi 60 yarenga. Ni mu gihe Uburusiya bwarashe n'ubundi gisasu gikomeye cyane tangije byinshi, ariko bikaba binavugwa yuko abandi n'ubundi hari igisasu cyatanzwe hagati ya Amerika na Israel cyarashweyo n'ubundi hakaba habaye ibihombo. Ariko Tel Aviv naho ndetse no muri Emirates Arabes Unis bikavuga yuko Iran nayo yaba yarasheyo n'ubwo bitari byumvwa n'inzego z'igihugu cyacu. Ndawushimye. Urakoze cyane Vincent. Hanyuma rero tukirekura mugenzi wacu Vincent, reka dukomeze rero n'andi makuru. Reka tubabwire ko rero hari amakuru ari kutugeraho. Aya makuru akaba arimo kugenda atubwira ko mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi ngo cyaba cyatangiye kongera rwose kugenda kirunda abasirikare benshi hano ku mbibi z'u Rwanda, aho rero amakuru avuga ko ubu tuvugana rwose ngo bari kugenda bongera ibikoresho hano mu kibira, ngo bari kugenda rwose bahatunda bahazana ibikoresho. Aho rero ngo ibi bikoresho bari kubizana bakazana n'intwaro imini n'abasirikare, intwaro nabyo bikoresho bakazana n'abasirikare abo mu mutwe wa P5 rero ngo bakaba bari kujoininga cyangwa se bari kuzira muri abo bandi basirikare bambaye n'impuzankano isa n'iy'u Burundi. FDL nabo bakaba babambitse
imyenda y'igisirikare cy'u Burundi, byose bikaba bigamije cyangwa se bikubiye muri wa mugambi iki gihugu cy'u Burundi gisa naho cyamaze kunoza wo kuba cyatangiza ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Ayo ni amakuru rwose aramutse atugeraho agaragaza nanone kandi ko iki gihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda gitegura ibitare byiza hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hano donc ku mbibi z'u Rwanda. Yes, ariko no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo murabizi ko naho bari kugira ute, bari kurwanayo. Niko bimeze. Hanyuma rero dukomeze turebe n'andi makuru. Hari amakuru aturuka muri Uvira atubwira ko haba habayeho ibigendanye n'umwuzure cyangwa se n'ibiza by'imvura, aho rero ngo amazi ikiyaga Tanganyika cyuzuye, bituma rero kijya mu mujyi rwagati, habaho rero amazi yaza mu baturage. Uyu mwuzure waciyemo wageze hariya ukaba wahitanye bamwe mu baturage batuye hano muri za Uvira, ndetse rero ubu tuvugana bakubwira ko hamaze kumenyekana ko abagera muri 3 aribo bahitanwe n'uyu mwuzure. Ubwo n'andi makuru yose rero turi kugenda tuyacukumbura mu kiganiro cyacu gikurikira. Turaza kuba tubaha n'izindi update zigiye zitandukanye. Twihuse cyane rero turebe n'indi nkuru imwe. Ni muri za Minembwe haribazwa ikiri buze kubaho mu gihe mu by'ukuri bari abaturage b'umurenge babonaga ko hashobora kuba haba gahenge cyangwa se habaho donc intambara isa naho ishobora kuba yarangira, cyangwa se kukuraswaho bikaba byahagarara, bigendanye nuko hari hatangiye kugerayo iyi miryango mpuzamahanga yita ku mbabare. Rero bari batangiye kugaragaza ko Kinshasa yarekuye ibyo kurya n'iki byose bigiye gutangira kugerana n'imiti, ariko ntago byakwiyeho izi ndege gukomeza kurasa muri biriya bice. Iki gikorwa cyo kurasa muri biriya bice gishobora kuza gutuma abari barimo kujyanayo iyo mfashanyo babihagarika no kubera iki? Kubera gutekereza ko nako bo bashobora guhurayo n'impanuka, cyangwa se bakaba bagwa no mu iyo ntambara bari nko kurwana ugasanga bahasize ubuzima. Ibyo rero byose bikaba ari ibintu bishobora kuba byatuma habaho kuba Kinshasa ishobora kuza gutuma rwose aba bari biyemeje kuba batangira kuba batabara bano banyamurenge tuzi bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Icyo gikorwa kikaba cyahagarara cyangwa se babihagarika, n'ubundi tukabona ab'imurenge bari mu byago bikomeye cyane, ikibazo gikomeye cyane nk'uko biri kugenda bigaragara. Tugarutse rero tugarutse mu yandi makuru nanone hano muri za Masisi naho haravugwa ko n'ubundi umutekano muke ukomeje kugenda utezwa cyangwa se uterwa na Wazalendo, aho n'ubundi Wazalendo bakomeje gukora amahajabu cyangwa se ibikorwa bibi bikomeye cyane birimo gusahura abaturage mu masaha y'ijoro, ndetse byanarimba bagasiga babavukije ubuzima. Gusa hari icyo nabashije kubona, nabonye rwose kuri M23 nabonye nta mikino bagira, yo irahana wa muco wo guhana, yo irawugira M23. Hari video yagaragaye rwose kuri rezo sosiyo, ari umwe mu basirikare bahohoteye abaturage bamuhana rwose amukubita ikiboko. So ngayo rero nguko. Reka rero tuhinire hano ikiganiro cyacu, tubashimire cyane, tuze kugaruka mu yandi masaha. Like rero na share ntuze kubyibagirwa, nawe utarasubscribinga bikore kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho ku gihe. Turabakunda cyane, ni umungu wanyu Fighter. Hiro ni Eugene Official, na makuru mwateguriwe na Vincent ndetse na Official cyangwa se na Eugene. Ubwo rero mukaba muyagejweho natwe, kandi namwe dushimira mwe mwabashe kuba mugendana natwe muri aya makuru.